Hapa na madaktari wa hapa. Tariki ya mweri wa gatatu oro mwaka ukoragwo ari muthenya wa mwanya kuri atumia thiinii wa thii yothe, ari muthenya uria wigitwo keheri-ini wa gukunguira atumia naho kumahe mweke wa kureka mugambo wa wigwike. Na umuthi maundu matiuma ngurani kuria bururi wa Kenya unyitanire na mabururi mangi gukunguira atumia uhoro wigie kuhe atumia mieke na gutigira kuri na wuigananu gatagati ga atumia na arume ugithii na mbere kuhinyiririo na njira nene. Guku kaunti-ini ya Nairobi mamwe ma Mambura maya mathaganirio thibitari-ini wa atumia wa Pumwani kuria atumia aria mahetwo ciana matugirwo na iheo mama ni andu a wendi mwega, guku angi makigira na mweke wa guthimwo mirimu itiganite hatari marihi. Daktari na nurses na kila mfanyikazi wa afya hapa wanafanya juu chini wapewe wanawake ile afya ya kutosha, na ile afya ambayo iko na dignity, in an ethical way, in a human dignified way. Kaunti-ini ya Murang'a Mambura tamaya mathaganirio njira-ini mwena ucio kuria ho mageneirwo ni gikundi gia atumia kuma kanithani wa Gatoreki na matugwo na indo itiganite. Na uko tikwo mwisho wa uturo wao ondu wikikaga kwa wega thiini wa Ngai na gatura ndauga o ringi ngekaga wega na kigocithia maundu-ini mothe koguo tuona atumia na arume guku rucio ti uhoro wa rucio tukere hamwe nao tu celebrate mitha hamwe nao tuhoe hamwe nao turianire hamwe nao. Thiini wa kaunti ya Kiambu maundu mekuhiana gatau uhoro wigie ciiko cia atumia kwagagio kimwiri ikiariririo na njira ndikiru kuri murugamiriri wa atumia wa kaunti no thingiriirie bata wa kuhikia ciiko ta ici kaimana. Wamama wanauawa wakipigwa na waume pia wanauawa wakipigwa na wanawake. Ni vizuri tuongee ukweli. Kwa hivyo leo nimekuja kusherehekea hii siku na pia kutengeneza njia ya kuwasaidia wananchi wawe wanaripoti. Mama akipigwa na mume kupindukia lazima tuseme. Mama akidungwa na kisu lazima tuseme. Watoto wakishikwa na wakibakwa lazima tuseme. Laikipia andu aria akuru na aria magumeirwo ni ukia nio magunikire na njira nene kumana na Mambura maya kuria maheirwo irio nguo gatagati ka indo ingi. Tuhe ngoro nyumu cia kwaga kumenya turi athini, cia kwaga kumenya tutire kuo na tutire ki tuikaire uguo, no ni twiyumiriirie ni undu wa hinya wao wa Ngai na niho tugutura hau. Tutirage thukuma tukoragwo turi arwaru miri riu ni tuona twateithika. Matuko ma hau gabere mweke wa atumia woikaine gukorwo ari riko noro kahora atumia makoretwo makiyukiriria na kuyukia mieke itiganite iria kwa hinda iraya yoikaine gukorwo iri ya arume.